Ole fai tawina wa fio pa ia le tua. Ia e tusi a ngeu e kalesia o Efeso. O mea nei ko fai mai ai le uku I fitu I lona 5 tau. O le sabani tutolo tu ala me pa au e fitu. O miroa marutina no sai na wai la sia I o e o e o fai mai no stoni dato ai le na o e o foi o pelo dato ma we la vatia o ya ti oe le o sai o e tau ti ngalo na o lomi moa e te le fa mai mai lava. O e o si le dato o e o nei ia e mana tua le mea na e pauma iai ma ia e salamo ma e fai au wai ngā mena a fai le ai o na o wale watu lea ia te oe o te ale sealo tu ngā la mepa I le mea e tu wai e a fai te nei salamo o e a te oe ni mea na oe I ni mea ma pai koe fitu talo le nganga le tua e whamanino whapupula le winga moni ana whio paia ma e tu maupe a te ia muna lava li inga le io o le whakavau. O le amaua tatu matua mai tusi sa whaita wina aua whaamaina e whailaunga ni whaiupuerua whaiupuerua matatu matua me taiao aua o inoa se mea ia te oe ona wai tupua le ua ia lofa e le se te mai whawhita auni le manua o le kalesia I Efeso e le se sema mai tue ngata fone le matua manoso tungu atu tungu mai tungu tino ise mai fenita fabera umale nase le kalesia le Efeso aua o milo se mea tasi ya te oi ona wa e tukua lumba I lofu o le ana me tau lumba I lofu taimi mua na e la mona ai taimi na e tani ai ma apea ma whaamumua ia te oi loma nosi atoa loma mama atoa sa e whapa ia ina ai mo le tua taimi mua le fatu se wane fafita uni le kalesia Efeso ile mafuta ngase I mata le ana fai mai tatu matua o wawo o wose ne tasi a te wai ina wa e ua lo wa e ofa tusi le whaadina ua manino o le tusi whaahi o le whiupa ia le tua ai fori mai o tusine le ana te ao te ina
Le tusi pa ia ma tusi pa ia ma ke nese. E taungi. Tena ka fo. O ke nese o le tusi le amatama. O whaaringa o le tusi o ngātaama. O whaaringa o loo whaailoa mai ai mea le atu. I asu o toi. Ma le toi a fio mai o Keriso. A fio mai o lofo tu. Ma ia tatu maua le ola e whaama. E tene mataku o loo tala noa iai te nese. Ile amatama tala noa iai ia le whaaringa i ngata ama. O lo tala noa ke nese i le langi, ma le lalangi, ma le fuafuama. O le tangata, ma le whaasalama. O le tuli e seo sa tani mai le langi. Mauna tau kuma. O lo whamatala i fwoi mai whenga mani ke nese anga i whenga inga fōu. Le whiwhiri a ina o Israel. Maona whaamamuianga, maona whasalanga. O atu mu o le lalangi. O paperonia, ma amloga wha paperonia. O maro ese ma o lato taukuma. E tani tusi nei whaari. O loo manino mai ai e taukuma o mea uma. O lo tau o me kenese e la langi na fofuama. Fofuama le tua, sa iai na mtama. O ngā ruema le atua sisi kese. E tani al whaarina. Olo tāko mai ai le whaarina o ngā ruema le atua. O le kenese, olo whamatala mai ai le tangata ma luna whaasalama, mana nā masala. E o foi whaarina. Olo tāko mai ai le tangata ma luna ikunga, mana masala. O lo tau mai ke nese le tama na tui mongoia le kore mata. O lo tia koro le. Pe chai o whaarima. O lo whaingoa mai ai le mangu doa ia e Yesu Kiristo. I le tia koro. Ma le tui e sea mai o tia koro. Mai le langu. O lo whamatama na Ioani. O io le profeta. O se tai sai bongi tutolo Asia ia tumutu la iti a mese tutolo e kare se fitu o Ioane o io tusi tala tusi papa lo tusi e Ioane e ese no tusinga e ese foi no fa kuma e ese foi a bema fe au tala le ile tusi la Ioane le fam tala ina la kupoto o tusinga fa perfecta. O Ioane na nofo e Efeso. O inana ku e Ioane na fa au ku e moto patang. O le moto patang sa ele kwale, sa ele ni rale. O inasa a Ioane e kwale fa sala. A inana Ioane fa adina. Atato ye pera tu sinde yo fa adina. Ese ta o tato mama lama tu spaia. Ese a wa so swani tato bolo fadela. Ina yo mafai yo tato bolo fina ngalo le tua. Think tato fa pe tato tangata fifiri rotu. O tato tangata cristiano. O tato tangata fa raina. Ai esa tu spaia. Pinchai o nana.
sia i Roma. Fa mai Paulo e tupu fa tua ile tau Roma. Tani uma tatu fa no Roma ile fa pa ia le tua. Tani le tupu tatu wala fa tua. Tupu tatu fa tua tatu wala fa le mama. No nganga ole tu singa de fa. So swali tatu wala fa le mama. Tatu malama ya Efeso. Será uma pose ai mata o fie. Telelo no tababa ima. E piscina boa ma fa fata boa ima. Alba tauda tu si ele le afoi. E tu singa ne ya ayoni. Ono manino ai ese ore kale se Efeso. Mai la toma chana male tua ile uwa taimi na faile la kutoma male tua. Tasile mai na tusino no tawo tusino ne. Mai fa ilo atu Yesu e kalesia. Yesu la bai. Malona tulama tutono kalesia. Wa fa ilo atu ele ni oia ole fetu. Olo fetu lo na lima tamu. Olo sabani tutono tungana nepa. Olo na wima o Yesu oia ole kanisia. Olo na wima o Yesu oia na tafato tutomina le kanisia. Oia na tafama ina loto ma nanga o kalesia. Oia na te whamasino ina loto ma nanga o kalesia. Oia na te whaai, oia na te toesi. Oia na te whamanuia, oia na te whaau le kalesia. Ili te whamatara ina Yesu, tatu mana lama ni Yesu. Ada whamatara inga e Ioane Yesu e maua ruma. E mataka tia. On va fichauri tupu ile kanisia ne utatu mara lama ya unawa no ese mai na tu ya naina ya mawa ole tu fosse dele wa abe fa ko boy na gema wa abe fa ko boy na fai ko fa fa tele ba ko na o ni ima ya mi ia tu na tu tanata na le tu ne kalisi Efeso afa tsawi le fa ba Yesu ami fa ya Efeso le ya Yesu na ko no fa ile tu afa tsawi na ani do le fa tsala na e Yohane fa tsawi le kalisi Efeso le ya Yesu no fa ile tu Ola fa ko lima tanata le kalisia. Wa ngua tanata le Efeso ina ia le kalisia, pa mi ia le nato kalisia ise kalisia. Ona le a, telo la tu pe maua. Le telo mi ona do fai. Agora esse não foi de tu. Esse não foi de tu. Esse fa ko bua le kalisia de Efeso. O tatia ese tu spaya. Agora fa sama ya tinai. O solo buni le ona fa le mama. Wana no fa ta uno ko sa ulima. Agora ese fa mama fa. Fa na tu le kalisia ko ni wa Eucaristia de Efeso. Você há mutato? Você há uma mutato? A fita há uma
fia fuai ya matanga. Tatu toa anga ile mara mafai. Fia mo babu ya Kristo. Awali tatu sisi. Ya kwenye mbabu ile mbabu. Afunalo letu mbabu ya sukuma ile mbabu. Alfona mtato. Oni fasi na tatu maisho. Ako lo ya sauma oni fasi kako. Ndio kitu siri nitaamua letua. Etawa ona fasi letua ilogorofa malogorofa. Esili no fesi sira letua ilogorofa ya tia. Ya tawa mtato alfo ne yaso. Amu tatu gorofa letua. Ngale tuan mo baru faya tatu. Ya banyak kepebal. Ya banyak tua. Fafu ya tatu wa abi bi ngale tua. Abi bale mtu atua. Abi bale ngana atua, malu marusi atua. Dia itu ya tua. Awe Efeso o lose betasi ya tua. Inawa yetu kwa roho. Amen. Haleluya. Ndio watu jamaa tufatai ndio fulani ndio yaso au macho watu wanaona ila watu wala ila tufunuo watu moto ni abia barabara watu fatu kwa hiyo kwa fomu watu moto